Martin Abeku Apollo Kiniton Abasi nuka wai ngese balebe mamberenelu Apollo kokei boy kina ay rereor aray busani kini tay kewni sirigin luelose aray mam wali ci asile ko se darti ko se sina nyono kampala ne sara kay sona rukan ko ni bongor ya ne na so jalo kay so aray ngara ke se ko sto ngala la ile na to na ile dawdo sirgi ni kero jalo so ngara ke se sa bongora no kay so anyono bale to ni kampala chaji ngai na kay so anyono ko mi to ni kampala chaji ngai anyono lira to ni kampala chaji ngai na kay sa abo isa che sa do se boy ne rai ko pae narai itam berasa nyun kapa ada apa anda tu lockdown ya situ ngarono do ibor na yauta tu sepande sakiri ya tak DP mamsi peraje nu pana ni jebo kine management konye pere ko pana sat pere semente ngai proses Patrick Koluo eswaman lo abasin nuka goglon ngese balebe itia sine lui boy kinitos kesi kanuelose ipaperosi kedairia gona loto pona lalo site jana jaso ke di rutsi uni ano alotok agiaro Kampala to nagwara charging iso ilukuna kaisangon agiaro soroti to ni Kampala ara agiaro Kampala to ni moroto era ilukuna kaisangon ne kanyi atema rasko stia sine lo jase let us pocket friendly anyono Kampala to ni Juba charging iso ilukuna kwata kaisangon so alotok mami kurenra doko goglon bus services daw ko poko na soroto ala nyono Kampala to ni moroto yang da ko rekon ka lo yare tsange takiningeslo Juma Okiror e diopete koto maloto ko ngese balebe e joko nara e chamunitosi kule peka basin a chamanar kedalotok o tupite te ponelo e jara gogonguna ichoene kech kesi wailo alesi tunara ipana igebe esipo kaisawi ere sawa ara ero na brani pure kasa na tinjana kasa roka dumuni joko tineni ni pero depends kwa na pole jara account bone sawa ngara subale ngara kiniti kwa na pole aloste tekeze ko jara akolo modana do buniti kwa sinko kisikesi do raja to ponango ngara ko kwa kredite mos do kesi roti wala te roti da tera kanga sa do ngadi sa Kanuka TV is Abraham Elapu Koibuga Soroti.